Right, ebusuan for me chiachi obia emobia kwaba e de baba Grace TV so this is twedi ampo nyankopon to mabusuan obia ho ye mesre se obeka ye ho e wo channel yi so na wa like na wa comment na wa share ama foforo enye bi ahwe na news aboto dwan se sabia mo no kasa de Israel Kwadwo Safo Akofena apostle Kwadwo Safo Kantanka ba na Kwadwo Safo Akofena ye beto dwan no kosi ada se bi Kristo asafo no missions no ono natna ye akunya so se panyini na so ne beda no ba ndani e di ama asafo no na no kwasi na sabia no kwasi de Ghana Police Service for arrest na so Ghana Police Service for ense aka na nyo no nko a police for ense aka nipa mienu e di aka Israel Kwadwo Safo Akofena oni nyina afa Honorable Sarah Asafo former Domekwa MP Apostle Kwadwo Safo Kantanka the baba ya Sunday beto bia se nipa bi tututu ama ebi sabi allegedly bi aka no ama ho chese na so bo nkum no ne nze ne bo na afi na ne kon ne ade na ebi aka na na mu apost wo ye nhwemu na sisi a wo de abeto dwa se Israel Kwadwo Safo Akofena na nipa mienu bi o mo ka ho so o mu na apost for ensa aso mu na ye no nko a apost for ensa so mu chese akomo ahu etuo pistol ahodo ene aboba ne ade ani na no wo mu nsa aka ya sisi e wo makachi nti ye be church nsimu dia police for akasa ababeka e dia chairman san efa assembly a ababeto dwam so de be yebusua ye betin nsem wasi na bibia enso so ayeboko so enra numre late in the night Ghana Police Service de krata ababontin a omo to omo official social media handle no mu chim say police arrest Israel Kwadwo Safo Akofena and 2 others in connection with shooting incidents. Yeah, police for nche woni say net dey nyame adwa Israel Kwadwo Safo Akofena ba kujina court. They did not say oni nipa me no akai na de akabia enso atwa so hono a enya asem peto Accra. And ye chim na police for say the Ghana Police Service has arrested Israel Kwadwo Safo, also known as Akofena, in connection with the shooting incident involving former member of parliament for Domekwa, Honorable Sarah Asafo, on 21st June 2026. Now, police for Chum say, and now no kwesi adam, the 2 years se kasa ye, ne bi koka, ye maami mrashi bedwani, dada, Honorable Sarah Asafo. And no tina mo makwache, on one ni abe maketwa, Israel Kwadwo Safo Akofena. Yes, and on kwa, afi omo aka, ye fast answer and similar na ho si ye, and now no kwesi adam, no tina mo makwache Akofena. Afi omo to aso chim say, the quiet fast swap was for HS or more arrested Israel Kwadwo Safo no be chechim. The Ekoba said the suspect reported himself to the regional police headquarters on 22nd June 2026 and was subsequently handed over to the Criminal Investigations Department headquarters to assist ongoing investigations into the incident. As opposed to say, Israel Kwadwo Safo Akofena, na Kwadwo Safo Akofena. Ono na call report on ewo regional police headquarters ewa Accra na enra da 22nd of June 2026 na say enra as incident ni si dwada incident ni si kwasiada no enra dwada na Israel na Kwadwo Safo Akofena ono akọ report on ewo aposifo akachi say asemu a esie to handle himself over to Ghana Police Service na be akọ handle himself to Ghana Police Service no na afei omo chem say obaye apostle for no ahwe no msa edene ma CID for say there be omo handing over to CID headquarters say omo na nka nhwehwemu entimi enko wie say dia ese na efata so after so no reporting ho the regional police headquarters Greater Accra Regional Police Headquarters on 22nd June 2026 and after apostle for into an amount handing over to the Criminal Investigations Department headquarters. There's a CID headquarters, and I post one handle Israel Kwadwo Safo Akofena. I didn't know almost say anka omo M1 anka Israel Kwadwo Safo Akofena so wa na nhwemu entimi nko enkosi awieye efa asem wa isu se esie no eho na bibia enye boko asem wa esie no eho na post for chimbi no say ene wachi anso no a omo to na mo omo hu etuo ene aboba ya ni na omo hu di free na Kwadwo Safo Akofena ka bia bi kra de ya register to no pistol ya register Kwadwo Safo Akofena dim ntiti I say a search conducted on his vehicle and at his residence at Kobenya led to the retrieval of 120 rounds of 9mm ammunition, 50 rounds of 45 caliber ammunition, 25 rounds of 40 caliber ammunition, additional loaded magazines, and 2 Glock pistols, one of which is registered in his name.
ti apos fo nchi mo de be na say eno ochi omukọ ye nhwehwemu omukọ hwehwe Israel Kwadwo Safo Akofena ne car ye wo ono ani fie car na apos fo ekọ sechi mu ko hwehwemu no na car na ye car ewo na Kwadwo Safo Akofena no ani fie ya ewo nkan pomponi mantem na ne fie wo kwabenya ya apos fo ko yo mu ye nhwehwemu na omukọ ehwehwe ne car mu ni ade no wo mu nsa car ne ma hudu bi de ne ma na apos fo nsa car omu chese de di kan omu ye nhwehwemu seche na Kwadwo Safo Akofena kam no omu se ka 120 rounds of 9mm ammunition na say aboba no ne ade omu se ka 120 rounds of 9mm ammunition and ye baako and sign afi omu nsa sa kan 50 rounds of 45 caliber ammunition na say aboba no aye ka ho asem na baako no so apose for ensa kan no na 50 rounds of 45 caliber ammunition after to be mu a almost as aka 25 rounds of 40 caliber ammunition and so apose for ensa kan and after almost as aka additional loaded magazines anon ya ba ko ya no almost aka after 120 rounds of 9mm ammunition almost aka after 50 rounds of 45 caliber ammunition and so almost aka ni na ye tuo ni aboba ni adio after almost aka 25 rounds of 40 caliber ammunition and also yabako and almost aka additional loaded magazines and in a post for no as aka after tie a post for almost aka 2 Glock pistols nkwamie no na Glock pistols me no apose for ensaka ebe omo seche na Kwadwo Safo Akofena car esi ono ani fi wo kwabenya no sa pistols ni me no ba ko de omo hwemu abeda di say ya register pistol no wo na Kwadwo Safo Akofena edi eti ani apose for nse wo de abetu after say omo chi na Kwadwo Safo Akofena na apose for chese there bi omo musa ni ma wi na afọ omo ye hwemu a na omo ye hwemu no na hwemu no ku be to dwa say enipa me no bi nsi wo ho no a almost cancel no we additional suspects allegedly we additional suspects enti no apose for ensa kasa nipa me no dey aka na Kwadwo Safo Akofena it just na Kwadwo Safo picture no ba na nipa tu no ba ko na picture bi na omo pictures itwago no ya fra ba ko na Kwaku afiriye na ba ko ka ho so ya friend say Nana Safo Kumsen tisi nipa me ensa na apose for achi omo Kwadwo Safo Akofena and 2 others na Kwaku afiriye and afi Nana Kwadwo Safo Kumsen sa nipa me ni apose for nsa aka omo de aka Nana Kwadwo Safo Akofena ho ya ni na efa etu allegedly etu a ekasa na no kwasi ada ema isuse alleged se bi ho ka mmachi bedwani honorable Sarah Adwoa Safo ene de eba beso na se apose for chese nipa me nsa Nana Kwadwo Safo Akofena Nana Kwaku afiriye and Nana Safo Kumsen omo nsa nyina yi apose for omo da so apose for akachi I know the one apose for the batuja. Yeah, omo that's why apose for akachi a nyese bia apose for release o man so omo eja omo. Omo that's why apose for akachi. All the suspects are currently in police custody assisting investigations and will be put before the court on 23rd June 2026. They say omo na that's why apose for akachi. Yeah, nyese omo ho akwa omo bu apose for ewa asem no mu hwehwemu ene ade se be bibia be kona kusi ase na ma post for timi Odobroni be ka so unravel the truth in the matter na abu ama post for hwehwemu na timi ayeye na akwa wie se de se ne fatantina obda so wa post for kachi na day am no ka say ene benada Yesu Kristo wachi afim pim yenu ne aduoni nsia de to so aduonu miensa ewo bosumi nsia no 23 June 2026 ena Israel Nana Kwadwo Safo Akofena afei Nana Kwaku afiriye edi nipa ba ko kan Kwadwo Safo Kumsen ye de omo yense nyina bakwa akugina court na court edi wa asem ahwe se ko wanso omo di for Ghana no ani omo edi omo ni fun so a ene no omo ho so ye ja omo na bibia kebia so atwa so ya enye asem ketu akora jabusia. This is a breaking news of Ghana Police Service akachaba ye de no so mu nchemu asomo so Nana Kwadwo Safo afei Nana Kwadwo Safo na the pictures no bi etwago no afei one wa aka Gideon Safo ba ko Gideon Safo that's Nana Kwaku omo a chechi omo no se me ba edi no ha se omo ekire se after so omo che Israel Kwadwo Safo omo sai che Nana Kwadwo Safo Kumsen
anase Kwadwo Safo kumsi no mo kire no so ka ho be e na afi na akokwa free omo e no pictures ni twegu abusua ye ni na so ehso mo no afi etuo ni ade a post for nsa kan sa abre no ano ebi na ehso e wa ha ho se enem se pistols bi etuo ni ade aboba ni na bi e na etwegu screen so abusua enya asem keto akra na bi anso ni ammunition na bi e na etwegu nti enya asem keto akra asem we ya asem o ye bom price nyame sen onya dom na bibia anya asum bi na pepepe ye mra but e ha adwen na se beba be do level bi se Apostle Kwadwo Safo Kantanka papa yi otiase kwa wontena no asem otiase wontena no kasa de we nyina ye mpuntuo ne nkankro ya opese Ghana mai fa na ntoma pefra opese Ghana mai tumpo na ye ka behwe na ebi ka bi mai tina bebre na kan se Apostle Kwadwo Safo no ye the shining star of Africa enti ekoba ne sa na prekope yenka bi nhyem na BBC na sisia na ha adwen pa enya asem kito na Kwadwo Safo ya ono so ye enuafo no ebia Apostle Kwadwo Safo mani bi aba abonte abekasa ya obika beto se ese no di aweho pa se de esi no ese wo hu asem kra wonka enti no emse support hin no ya aweho nko ana odi abusuan tu bom pa ya na wakai the Kantanka family se nyame nya adom no maso bi mra na bibia enso nye boko no aso kai the Lumba family so nyame nya adom no maso bi mra na bibia nye boko ntimi nkonkwa ni me da se oje bre na o hwere me dey kwabena wo so mistre and then dey kan ya be kan ho abusuan subscribe my whatsapp ye woni pa bre ya ye de beso mo na boa ama bibia ye boko kai se ye ton fie o atwuma ya be ne fie ye ton no e 4 bedroom house ba ko ye master bedroom and a free na kan e single room self container no any fie ye ton e wa atwuma ya be o di free e Sofolai Kumasi Sofolai Prempeh College area ho e ko atwuma ya be na e 10 minutes drive ti di na abeka se bia e wa chichi da bia ni ba bia e Kumasi ya greater Kumasi ha na efie no e want me sure so oni je ho na onya Kumasi fie na opa na wa fa number no etwego na wa from because efie no bibia bi wo ho kitchen garage a wo ho no cars be 20 kwa bitimi akome ha mani cars mo enti umpe we dia na pe ma ho nya ha tempa na efie ra no na ne nkasa ho a new site ti choka wetimi waka me bia ni wo da bi wetimi anya ahoden wadwen ofa adwen etimi atumpo no aye from enya new site e bia wote wa akrofo wa beto so sa na da bi zanse new site na say ho asase so tonti no obi anya asase wa na wasini fie ho no kama bibia kama nti nipa bebre ho no wa bibia ye okay amanfo sisi o fie ho ya obia hye ne fie no odwen ho bibia kama nti bambo nsem de tumuda bibia da na kwem obi anti fa number na from na de omokasa na bibia enkoyi emfa ma me da se oje bre na ohwe me de kwabena wo so bre pam bi hia nyame nka ho makao bye bye.